Baroga minifuni panchatle ado Diwali na lapagi Jubanita na lapagi imanawe may disco light na minawje ng isayo nga hawula ako yung aduga may disco light na pure aduga yengo ay famung je ika je tsai ga laire si ado ay topic se hawdringa da ika je hanam toloy sangige adu loy kanda igi topic se hawdra game mayam let's go. Guys, samjit to be upo bagi ado ignore my hair ay samjit di ngre ka no kaya ay machuji am thi bane ado mayam video yeng mo matam da atopa da yeng biro em yadre nga ko please wait. Okay ay samgi matang da comment je na ga di ani ahum la katang la pa ne sigi blog ti tara ang lak tong male paktare na ado ay na hajik tawg doi pot se ay channel ji gi waina di kano tawroi ko adugi damuk tadi ngapi gane Diwali ge video hapcharo ade kang ge video hapcharo oi ai je samna harabda akoi dharma nataba atopga mari leina dharma gi damuk ta video di hapcharo ade damuk tadi ngapi gane adu aina mogi Hindu dharma jobo aina nusidabagi mirai banatte akoi gi laiding bagi dharma gi thorom kai kai do aina adu matik mirai banatte hanthana khanna natte moi dharma awang mathak ta thambi adu matik ikai khunda phondok sari adu bu ai gi pandam je khoi gi Kanglaipak ta leiba posak se asi ka tam yam du uchabani hoi Kanglaipak ta tai ba khunna topagi kabui gi mar gi paite gi adu kuki mijo nagana chingba moi adu magi harau kumai gi matamda video number phangjarga di hoi adu mai video budi hapchara kani adu mai atopa video di aduga aina jik chatoi ji juk Diwali gi natte chawraba Manipur da khwai di chawraba kumai amoi ba Ningol CHAKOUBANA mabung mapa matin manaw gi yam nungsinabagi mari hena chechanaba oireba malem na sagumba kumai ani suna leitraba khwai dagi awang ba thakta malem na thangkat naiba kumai ji gi matang dagi chatkadawni ado si matang kai dawdona hajik che imphal city ja matik labi chille ka yam chille mi yam chille ado oi anama mina udi khangbiramani imphal da leiba duita ju ai blog si de na mana mapalom da leiba na tragana atopa district da leiba sing da henna uchana bai damak tani ai de achauba kumhai ama lakpa matamda imphal city da adu matik mi kyam chille adu dagi sigi kumhai ji na imphal da leiba mi je adu matik kyam saruk yai haide asida bazar da lakpa mi sing de saruk ya ba ngato oideni aduna kyamatik chawnga lawe adugum mana chingba video ado clip ado ai logjage aduga mayam da sungoi choidana hapcharake ado ai haje dress up tawba horage imana ju call anirak sure la ai ngasi block intro taw de sure du damakta ding api gani ai haje tawrage. Hi guys, ahama mukta ngasi Kanglaipak na viewer mayam butaram noksari ai ngasi ge topic ti bazar da lambi da koiba. Let's go. Aje kangla mama yung sarka tore BT Park graffiti adum phadana chille mayam ado BT Park ke chille mayam ado khoi na jita to je poti lai roi hana kunu mamangdan chalane kunu mamangdan to jate kemi na tera koyer gi pot amala panahan la pa khai di koire hataung bare ado khoi na thaba ma thui ngai da delivery mi do thengna damni na aje office ta lawa ba do office ta moi office ta toine aduga office ta laga photo lo doine adu photo do yam se poi ke la bana am da bride do ti mina je ka te to pati exam hoye re.
guys ifamda personal gi oiba wa haibama leitadi aigi Instagram gida dum follow tawbe yani description da link hapsam ga duga aigi Instagram username na paktaba thwai. Hello guys, adi konong mamang di aure ato konong mamang yo ga do haji mafam da chap chabi khang da location da duna phone tawra ga hang moi courier pa da aduga location da changa ga photo awada si mafam je konong mamang dagi salaga advance hospital lai bado adu lambi du da la aga sung kai ta ya ba chi nei um di yau dia ngane national delhi da udam ne photo phajaba yeng ba. Look guys, aji uchna chinna poti phange ado ai lambi cha chana hara ga singi matang je koi thule poti uchna chinna phange khatang thi la matam khatang di jange ado phange ado aji ki malem courier do snap di khatang ne hae ado online shopping gi matang do tongan ba blog ma semja ga si di yan jalla roi na ta de gi blog se ngasi gi lo ro ga ge kung ani ujang ani sima amai ta do aje sangai festival na thalam ne sangai festival ki construction hore adu mayami view construction je anau wa pot konga ba pot khara di yaw to di male sarkar jo no bola panina ado let's see hore ne yum ni dum shi no karega de mamang du ma na do male da manung ni dina nam ki mamang is du lai do du de chum na cũng jalan ni juga muntah ni weather ni mamme last year ko je gari park to me naga pangi phung ma thap tu da du ba je manung tang na tawe do gari park to bom ni sut lai te full oi de to sina koi ki hero malengan ba po siam ta ba ni yengo ado madung changa ga pochai kamai to na me apuni ni na se guys ini hajik lai dina thangal bazar di ani kara bazar ani kara khung ko pareng dan yom bado adu gi ni drone di lai ke doi ta zo mayam ke fa khat kino drone ni khudong jawa mayam de sudoi soi de pi ni drone ge view de na nungai ba phajaba view mayam de sudoi soi de na pi ni so let's watch mi kya motik chille do mayam puni yeng view
Sini ima Kaithienggi bazar manung mathaki Apoinya jatuh ya main road ronda atau main road di pada betul yang sih mirang itu ini sih deh lo guys saya nanti lagi di main road apa ini overbridge makada pada matutkan ini atau mayang view ke yang view minit pung taro makai tu tare do ai je imanabi mayum chatlaga moi hayeng diwali gi kai kai sembra me haide phania bodi honge adu ta jo khongong he khongbe adamni na khoi hana kuina sahi sangna chatna be jela amina kha ka semture nung mada hinga mada daklau hongwa je de oithok tabo amina adu gi mai sema da thenge ado ai di yok tangai re ado sini ngasi gi kanglaipa ai video ase kamdauge video sida soiba aranba amasung pakta yawbaching mayamna comment box da haibiramu suggest tobiramu ai mathangi video da yam tina phajaba mayambu yamna khudong chaba piba ngamnaba ado ngasigi di matang sida loijarage sana leba kanglaipak na yai